The acting Jong Iba Hilarious was exceptional. Direction was very good. Ngayon iba kini ki platforms kiba kini ginong thau film na film tho script kiyo paniathu khandit ya ka jingsham Jong ki to ki heroes kiba ki depict mali Apa ya? Kaya pinag-siya tak siya yang magagawa. Terus man kali ganun kandang manan. Kasi lo khat kum gini chat film ni di banwan khnang pet khnang UI khnang ba kan to kini chat bando kan to yengi ro nama pitu thu ki entertainment kum gini gilong kaya rap te ka culture no kaya rap igen kama de singi kum gi khase suki ngila nang ya chakman ba i shong tum tan ngam tip chuk ano sikenta na sikenta sikna gentar ngam tip chuk ba kalong very entertaining kalong very astanat sesu thak por ka shuya la kut film Shin ka singi ka film industry jong ka state ka jungi jong ka jala ka jungi jong ka chat ka jungi ngin sala ban yu juar ban ya belang sa ka chu ka thong jong ki film industry na ka pat ka jala jong ka ri ya ka jungi Kasih gila kio, habro kiliang. Tai ki moh kiliang kum kam ngatai ni kam aklem lu ngatai. Kasih gila don kasap kila peni. Bat ngalai ka kerkom kini ki artis ma ki artis. Kalau long nilalai ban compete na yin ayu ro para regional film tu kan. henry the life boy hak chuk rinsan kasap he ka kambro tengai ni wo war kasap tum kare wan tan ki ba ni gari Ngapersang di mana? Ya kai ka panghapan kan ngapersang di bangkret. Tambahai ki pol long asung tu. Ngabiang long kota. Kaya apa baru itu long kasyong ba ha? Upay ba wan bisa dengan abang ngabiang ne ngambiang.